Language. Sprachen. Ñe'e. Lingua. Lengua. Opaicha wa ñe'e. Paraguay hatetambuerupiwa. Ejendu. Albumarane urupive. También nos ayuda desde Paraguay a comunicarnos en ñañe kwa oparupiete. I do speak English, eine Sache der Schulen. Inlineskaten mag ich nicht so gerne, denn in Maguncia, in Mainz in Deutschland. Shashadera Ricarda Zillis. Ich komme aus Deutschland. Ich bin hier aus Philadelphia. I did 15 films. Sacantu fi Ciudad del Este. Aicocuri Ciudad del Este. Anamin Paraguay, she Paraguagua. Albumarane en Guaramba. Esa panderera. Ismi Carlos Miguel Torres Romero. She Herrera Carlos Miguel Torres Romero. Mo guapande. Anamin Paraguay, she Paraguagua. Eres Japón, vaya pojande. أنا مدرس لغات أدرس العربية الفرنسية البرتغالية والإسبانية للأجنبيين شيء نيم بوي هارا أمبوي árabe francés portugués inglés ها español extranjero Albumarane. Vaya guandere ni kwa árabe. وحين كنت صغيرا أنا أحببت كثيرا الثقافة العربية وأردت أن أدرس اللغة العربية شميتامي أحجوتري به árabe ريكو ها أنيمو أراندو ستري به árabe ñe مومون دريكو نميتامي أبي باراغواي به ترامو نعم أنا سكنت هنا في أسونسيون شاي كوكوري كوابي أسونسيون به ها بايشان وا ما نبو era árabe أنا درست وحيدا بالإنترنت شيء أستوديا كوري إنترنت به بوي هارا ها بيشان تريني أنتنا ركوتة تامبويرو بيا بي هكذا درست بيشان تبوي أستوديا بوي عربية ها بي ركوتة تامبوي بندر أي بو فرنسا بريخو أبي كوري فرنسا بي ها peaje 3 meses. Eres ya bebe. Estudia curi français ñe, ha árabe ñe abei. Dere ñe abei français pe. Oui, je parle français très bien. Moi, je suis en train d'étudier maintenant la langue française au niveau débutant, pardon, à l'avancé. Albumarane. Mon dere ñe morandu amo Francia pe. J'étais à la ville de Nice, j'étudiais là-bas, c'était dans un collège, dans un lycée international qui s'appelait le lycée international de Valbonne. Albumarane. Pero vais a andar esa ave mitad usucuera, mitad cuñar usucuera Paraguay. Et je pense qu'il faut changer un peu la mentalité de la jeunesse paraguayenne parce que il faut se compénétrer beaucoup avec notre culture, avec notre langue, que c'est la langue guarani. Il faut que les jeunes même, apprendre notre langue, apprendre notre culture et se compénétrer avec elle. Francia pepico de cuero y qua Paraguay peñiñe jave y guarani. Oui, beaucoup de gens ne savaient pas parce que il y avait beaucoup de gens que seulement connaissaient le Paraguay par nom. Alors, quand on parlait avec eux, on les disait qu'on parlait deux langues. Ouh là là, c'était deux langues. Quelle est l'autre langue? C'est la langue guarani. Et qu'est-ce que c'est ça? Eh bon, c'est la langue indigène. Ouh là là, au Paraguay, ils parlent la langue indigène. Oui, c'était la langue autochtone.
Y pour eux, c'est une grande chose ça. Al bumarane. Peaje PTI Derbaki, peaje es el instrumento tradicional árabe, y allá posamos la música popular egipcia, la música popular danza del vientre pues. Vea más nembo, vaya neremo pucuado. Y a ella televisión pe, a ella DVD pe, a peixante. Bumarane. Ma he visto ya popea. Pero oye ya po cerámica pe. En po Jeremy, vuelven para Eureko. Peaje huecos a peaje cerámica a nácar. Nandipe. Nácar peaje es la almeja piré. La No, de peare. peaje Egipto pe. Egipto pe. Oye ya po. Oye ya po Egipto pe. Al bumarane. Derecha pe guaramba, epa ere ukasemi. Ñañeja va era. Ñañe eve guaraní.